Se uplašiš, jel? Haos. Ujaj, kurac. Drobno. Ну. Боже, кого тут? Угасьте музыку, угасьте музыку. Зачем то? Какие это? Как ты видишь? Это мужское или женское? А если женское? Мужское. Мужское. Бачка, да ты бачка. Мы запишем. Знаешь? Горе от террористов. Kako da si, ne znaš smešno si. Gdje je to, bre? Ozbiljno. Neka. Daj link. Nema veze. Daj link akaunta, ej. Ej, ne možeš linka toliko da te pohvali. Ozbiljno ti da. Koji si pametni? Jeli, matori, ovo je bre matora. Matoro. Ozbiljno sad si. Ej, ne znam. A gdje živiš jebo? Koji si tekst ima tekst? Ovo je žensko. A? Lojcak, matori, ej, za vojsku ti rođena. Rođeno, možda ti muško, jebem li ga.
Какая майхуя! Знаешь, хоть и так летит мало на тебе. Репоза te ne briješ bradu. Matora. I crno gruje. Jebate, ko onaj crno gruje, ozbiljno. Jeli, matora. Ti je crno gruje. Ali? Ko da si iz Barajeva. Izađem na televizor, a? Izađem na televizor, a? Pošalji nam link, da možemo da se gledamo. Sad, odmah. Koja je ova legenda? Ej, ti to, kako se zove, šta ti? Ti to. Koje si godište? Ne znam. Ne znam. Deseto. Ideš u kurac. Jebote, pa ti godište mog čala. Ti matora, Šalim. Starija si od mene jedno... Dupo! A ne, ti stavi jedno 6 puta. A ja bi te bar 5. 10. Ala bil se tjerala. Matori. Da nema sminku, mislio bi da si muško. Šalim se, dobro izgleda za svoje godine. 70. godine, to su bile najbolje godine za sve. Same. Pa piši nešto, ono. Šta ti je sa zubom? Varan, a? I sjeći se. Na šta koga me podsjećaš? Šta ti bilo ona... Na Vendi jebote. Ko Vendi? Vendi ona iz šatora, iz Obrenovca. Evo. Pljunuta ona jebote. Aj kaži nešto. Jebovaj. A on 94. On je 94. Izađem na televizor, a? Ko je taj pored tebe tamo? To se smeće. Jel? Nema nikom. Ima. Ima. Tu si, a? Tata i mama spavaju, tako? Ja, mačka, opa, rna, njojze, opa.